muri Yesaya 50:6. Yesaya ibice ni 50:6. Aravuga ngo abankubita n'abategeye umugongo n'imisaya nyitegera abamfura uruziga, kandi mu maso hanje sinahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. Amen. Turasoza dusoma ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka ibice ni 22 umurongo wa 44. Yesaya ibice 22 umurongo wa 44. Luka ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka ibice 22 umurongo wa 44. Haravuga ngo kuko yari ababaye bikabije, asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amen. Dukomeje gushima Imana kuba muri aka kanya ukomeza kuba imbere y'amaso y'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Hano dufata umwanya munini ko bwije kandi igitaramo kiracyahari, tuzakomeze nejo. Ariko muri uyu mugoroba nifuje ko tuganira inshuro 7 Yesu yavuye amaraso. Haleluya. Amen. Nifuje ko tuganira inshuro 7 Yesu yavuye amaraso. Urugendo rwa Yesu hano mu isi icyumweru cyo cyanyuma yakirangirije ku nshuti yiwe yitwa Lazaro, umwe wari ufite abashiki babiri. Uribuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo arapfa uwo Lazaro. Akimana gupfa ngo batuma akirwara, batumyeho Yesu ku inshuti ye, umwira we wa bugufi, inshuti ye, umuvandimwe we ko yarwaye. Bakimara kumubwira amakuru kuko Yesu yari afite indi mirimo yarimo akora, kandi yarazi icyo yenda gukora nubwo Lazaro azaba yapfuye. Yakomeje akora ya mirimo kugeza ubwo yarembye. Nanone amakuru yo kuremba kwe ntago yigeze amuzana kugeza apfuye. Agira umunsi wa mbere, agira umunsi wa kabiri, agira umunsi wa gatatu, agize umunsi wa kane Yesu araza. Ahageze abaza abantu icyabaye, kandi yaranakizi, barakimusobanurira. Biba ngombwa ko basaba ko bamujyana aho bamushinguye. Bahageze ahamagara Lazaro mazina. Mbere yuko muhamagara yasanze ngo iva ya Lazaro yariho ikibuye kinini bari bashizeho. Abasaba ikintu kimwe, arababwira ngo aba bantu bashizeho rino buye nibo barikuraho. Amen. Amen. Haleluya. Yaraje gukora umurimo wo kuzura Lazaro, ariko nanone yasanze ibuye rinini cyane bari bashize hejuru y'imva ye. Aravuga ngo abantu bashizeho rino buye ni bandi, ati nitwe twashizeho rino buye, tumubanze muri kureho. Kristo agira umurimo akora, akagira n'ibindi adusaba natwe gukora. Hari amabuye abantu bishiriyeho ubwabo, ayo Yesu ntaza yakuraho, azabasaba ngo mubanze muyikurireho kugira ngo umurimo we nawo ukore. Haleluya. Hari abantu bishiriyeho amabuye, ayo mabuye bakwiye kuyakuraho. Hari abantu bamwe, hari abantu bataza baramutse, ajya kuramutsa umuntu akagira utya vuba ngo nirasenge ngo itamuroga agahita akuramo vuba akaza azagira vuba bati muri kureho. Barikuraho. Yesu ahamagara izina rya Lazaro. Lazaro arazuka. Dore Lazaro rero izuka rye ukuntu ryari rimeze. Lazaro akizuka, Bibiliya ivuga ko bamushingura ngo bari bamuhambiriye igitambaro ku maso, ndetse ngo bamuhambira umugozi, bamuboha amaguru, bamuboha n'amaboko. Mu kumushingura bamupfutse amaso, ariko nanone bamuboha amaguru, bamuboha n'amaboko. Akizuka Lazaro yamye azuka aboshye. Yesu yaramuhamagara azuka, ariko nanone ngo azukana ikibazo cy'amaso, kuko amaso yari akiziritse, yariho igitambaro.
ngo ave mu mva Lazaro azukana nanone cya kibazo cy'amaboko ye kurya yagahambwe ya maboko bayahambiriye niko yazukanye n'ibirenge bye niko byari bimeze. Yesu ngo arategeka ngo mumukureho kino gitambaro kiri ku maso, mumukureho n'ibiri ku birenge ndetse mumukureho n'ibiri ku maboko. Nukuri hari igihe abantu bazuka, hari igihe umuntu aje muri korali ariko nanone amaso yiwe akimwereka ko abagore bose arabe, ariko nanone amaso yose akimwereka ko inka zose arize nize n'izitarize byose akakomeza kubona ko arize agahindura zose. Yesu aravuga ati kuzuka yazutse, ariko ikibazo amaso ye ntahamenya umugore wiwe n'utaruwe. Nimubanze mukore ku maso ye abona uwiwe amenya abandi ko ari ba nyirasenge. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nimumukureho iyo minyururu imubosha amaboko, kuko azaramutsa hamwe abandi bakabareka. Agira abantu bemwe yatoranyije, agira n'ahandi. Habe n'igihe cyo gutanga amaturo ye, amaboko yiwe azi 1000 azi n'ijana. Ahantu twasengeraga Igoma, mvandimwe Nehemiya arahazi. Ari umukongomani wabaga haruguru y'isengero, ubuca arambaza banyitaga mwalimu, lakini ngo penza ko Banyamulenge ngo kila siku ya dimanche ngo wanapita hapa ngo boko nalomba exchange. Ngo ile exchange ya masamfra ngo banalomba ka ngo ni exchange ya nini? Navuga n'umugabo afite abantu 8 n'umugore we w'icenda no bakabicuma. Akafite 1000 akanyuraga ku ibutike ngo bamushangire abone sanfra umugore sanfra umwana guhera kumfra gura kumuhereza sanfra bakamatona ku murongo wose mu ikanisa ngo bagiye gutanga sadaka 1000 ku bantu 10. Akamara ati tubatanze amaturo menshi naho bazabanyura hirya bagashaka ishanje. Ayo maboko. Amen. Haleluya. Haleluya. Maze mukure hiyo minyururu iri mubosha amaboko, hazaramutsa abantu neza, aze amaboko yiwe akore nyine umurimo waremewe. Ubamukuye ati n'amaguru nayo, amaguru ndaherutse kuja ku mustari. Mumukure iminyururu azagera mu mazo amwe ntageremo, azagera ku bitaro iyo nyirasenge yarwaye cyangwa umugore we. Ariko iyo ari abandi barwaye tazasura barwaye, kandi Bibiliya ivuga muri Matayo ngo naje nzababwira ngo igihe bari barwaye ngo nije wari urwaye. Kuriya Yesu ni urwariye muri bari abantu bose barwaye. Iyo utabasuye si umuntu utaba wasuye, ni Yesu utabagezeho. Ku Yesu yambaye ubusa muri abantu bose bambaye ubusa. Iyo utasuye abantu, iyo utambitse abantu ufite imyenda yo kubambika, tukaza wibwira ngo na abantu utambitse, uza wibwira ko Yesu arembeye iruhande rwawe. Kuko niba ushobora gusonga ubugaruka burya kumugabo umwe w'umuperezida w'igihugu cyitwa Irigwe yitwaga Jose Murika yarapfuye, bakundaga kumwita Pepe. Yapfuye ari president, ariko mu mateka yose y'abantu babaye hari abaperezida nibo babaye hari umukene. Kandi abaho umukene bimeze gute? Yabaye hari umukene kuko ngo yamaze imyaka 15 afunzwe ashaka gukuraho amatwara mabi yarahari ngo igihugu kigira umutekano. Hanyuma kubera uko gushaka guhindura ayo matwara mabi ngo baramufata baramufunga, bamufanga imyaka 15, imyaka 13 ibanza baramufunze, 2 irangiza ngo bari baramucukura icobo kinini bashiramo amazi n'ibikeri, bakamufata bakamutereramo. Babona ibikeri byamujagase yariwe cyane yababaye, bakamukuramo bakamubwira ngo neba nko takazuba ngo abe nkususuruka ubukeye. Babona nanone atangiye ko gususuruka akazuba gatangiye kumugeramo, bagasura bakamufata bakamutereramo. Agira imyaka 2 ari muri ubwo buzima. Nyuma ngo abaperezida b'igugu aravuga ngo ikintu cyambere mukwiye kumenya nuko nta mushahara w'iki gihugu nkeneye, muzambeze ibice 20 ibindi 80% muzobiheza abakene n'abantu aho nikora, kuko ngo yari yaramenye ku mutekano w'abantu bakomeye ngo utabitse mu bwinshi bw'imbunde zimurenze, ngo ahubwo ngo umutekano w'abantu ngo ubitse mu bwinshi bw'abantu bari bashonje yagaburiye. Amen. Eravuze ngo umutekano w'abantu b'abategetsi bakomeye ngo ntubitswe mu bwinshi bwa za mashini ganizi mugose. Oya, ngo ubitse mu bwinshi bw'imitima yari ishonje yagaburiye. Konte ni umuntu ngo yobikamo amafaranga abindi byose bikazibwa, ariko ngo igasigara n'umutima w'umuntu. Ahitamo kuvuga ngo umushahara wanje 80%
muheza abakene 20 muyimpebe. Icya kabiri sinkeneye imodoka zinzunguruka ngo zifite cortege presidentielle. Oya, nari nsanzwe mfite akamodoka kanje niko nzagendamo, izindi modoka zose muzigurishe muziheza abakene n'imfushi n'abapfakazi. Icyo nari ndakuvuga niki yari yaravuze mu bitabo byinshi usomye ibitabo by'umugabo witwa Bishop Dag n'ibindi. Ije bivuga ngo yari yaravuze ngo umukene wa mbere mwisi ngo si umuntu wabuze icyarya, ngo umukene wa mbere ngo ni umuntu ufite ibizajya ngo ibisigaye akabimena ngo afite mwene wabo ushonje. Ngo niwe mukene. Aravuga ngo umukene ni umuntu ufite imyenda myinshi yo kwambara agasiga iyindi mu nzu yobera muri umunawe, akemera ko muri umunawe asohokana imyenda ishaje afite iyindi yasize kandi aberewe n'iyindi yayisize yobera muri umunawe. Ngo niwe mukene cyane. Kuko abantu benshi bakennye amafaranga tugira ngo nibo bakennye, abandi bakena imitima, bagira inka 500, bagira n'amahuzu menshi, bo bakena imitima, abandi bakena mu mifuko gusa amakofi yabo, habamo ikarite gusa, carte d'électeur, nta faranga zibamo. Abandi bo babamwe amafaranga menshi ariko nanone bagira ubukene bwo mu mutima. Umuntu wakennye mu mutima n'umuntu wakennye ku musozi wo kuragira, ukennye cyane n'ukennye umutima, abantu boshaka ukuntu bo mugera bagashaka nk'ikiro cy'isukari, bakabwira ati ubu bukene bwawe bwo mu mutima nukuri turagusuye wihangana. Ni upfuye ni abantu bogeraho vuba, bo mugira ubutabazi bwihuta. Amen. Haleluya. Lazaro wi Betania, mwila wa Yesu anafaa. Yesu anagenda yoe anagona kera sikwa. Lazaro wi Betania, mwila wa Yesu anafaa. Yesu anagenda yoe anagona kera sikwa. Lazaro inshuti ya Yesu arazuka, bamukuraho igitambaro ku maso, atangira kubona neza, abona inka zabo, abona n'iz'abandi. Bamukuraho iminyururu yari boshe ku maboko, amaboko atangira gukora imirimo yagombaga gukora. Nukuri birashoboka ko umuntu yoba mu ikorari, birashoboka no ko umuntu yoba mu shemasi, ariko nanone amaboko yiwe akiboshe. Birashoboka ko umuntu yoba muvuga butumwa ariko amaguru yiwe akiboshe. Birashoboka ko ukora biriya bintu zose ariko nanone amaso yawe atazamenya ifaranga zawe n'iz'abandi. Umugabo umwe ngo yigeze atora amafaranga mu nzira agiye mu butayu, ngo amare ko yatora $100 zihambiriye mu gasashe mu gakaratasi, ngo agere imbere ahura n'uhawe uzishaka. Abo bari kumwe ngo baramubwira ati kudatanga za faranga kandi twabonye wazitanze, ngo wazitoye. Ngo arababwira ati mwebwe murashara abana ntimuramenya ibintu by'Imana, ngo Imana izayambura bamwe bigaheza abandi. Muracara abana ntimuramenya gukora ku Imana, Imana izinyaga bamwe bigaheza abandi. Duhuye n'umuntu nyayo awushaka hano kwini Imana igukubitiyemo, ati muracara abana ntimuramenya byo gusenga neza. Imana izayemera ko bamwe batabandi bagatora, wahura na nyirayo ukamwihorera kuko Imana iba yaguhaye. Lazaro wi Betania, mwila wa Yesu anafaa. Yesu anagenda yoe anagona kera zuka. Lazaro wi Betania, mwila wa Yesu anafaa. Yesu anagenda yoe anagona kera zuka. Lazaro narazuka icyumweru cyanyuma Yesu aje kurangiza urugendo rwe ku isi. Ngo ahitamo kujya kumwira we, ahitamo kuja ku nshuti ya Lazaro ngo ariho azorangiriza urugendo. Nasomye iyo nkuru ndibaza ngo niba Yesu yarahisemo ubuzima bwa Lazaro ngo ariho azaja kurangiriza urugendo, Yesu yorangiriza urugendo hano mu Kanogo. Kurabona ko ubushuti mufitanye ubwira, Yesu yorari wawe wananiwe kurazana na mushiki wawe, urabona ko waraza Yesu. Ahitamo kuja kushuti Lazaro. Baravuga ngo icyumweru cyanyuma zokirangiriza hano. Lazaro Yesu ngo arahagaragara kuwa gatanu, wa gatandatu aje ku isabato, ku cyumweru wa munsi yazinze, wa mugozi yasanze abantu bagize iteraniro nabi. Ngo arakandi nasoma Bibiliya ngasanga ntaho basubiye kuzingura. Nubura cyazinze kugira ngo kubita abantu bafite imitima itejejwe. Uwo mugozi twarawuzinga ntaho handitse avuga ko basubiye kuzingura. Bamye uzingira rimwe. Habe nukumva imbwiriza abantu bafite ibintu bitari byabo, Yesu karakubita. Kabahana gukiranuka.
vuga ngo amen. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahitamo kuza kurangiza kwa Lazaro. Ni ukuri Yesu yohitamo kurangiriza iwawe. Turabona ko mu wawe hakubuye ko amenye ko uburyo bwo gukubura mu wawe si ugukura ibishishwa by'imineke kuko ni wowe wabiriye. Uburyo bwiza bwo gukubura mu wawe ni ikintu cyose cyo bakiri mu wawe usangiye na Satani. Niba ufite inka usangiye na Satani ukwiye kwikuramo niko gukubura mu nzu. Niba ufite ishati wibye ukwiye kwikubura ukayikuramo. Niba ufite inka bitari yawe ukwiye kwikubura ugakuramo. Kuko umuntu yaravuze ngo kugira ngo umuntu avuge ngo koma Satani, ngo Satani gende, ngo nuko ntakantu kayo nakamufite mu mutima. Aho uyu muntu avuga ngo koma Satani yarayafuroze. Satani ntizigenda zamiyororosa mu mutima wawe. Aho yoje kuvuga ngo koma Satani, Satani yamigenda nuko ntakantu kayo nakamtuzubesha tuzutera blague, ntakantu nakamwe kayo ufite. Niyo Satani yogenda. Naho ngo koma Satani urayifite ntayihaje zamayirorose ikavuga ati sawa reka ngume njyame hano. Sema amen. Vuga ngo amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ngahitamo kuja kurangiriza urugendo rwo kwa Lazaro. Nukuri wibaze ko Yesu yorara mu wawe. Wibaze ko Yesu ubushuti mufitanye ubwo tumarari wawe. Kuwa mbere Yesu yiri wawe, kuwa kabiri, kuwa gatatu Yesu yiriwe nabi kumugore uri kubise wenda kubyara. Haleluya. Niyo tunda kuganira rero inshuro zirindwi Yesu yavuye amaraso. Kwason muriruka havuze ngo Yesu ngo kuko yabaje gusenga isengesho risa naho ri contradiza mission yamuzanye. Aravuga ngo niba bishoboka, usomye haruguru ngo niba bishoboka ko kino gikombe ukindenya bisa naho bw'Imana ngo icyo twari twaragambiye kuza gucungura abantu kubera imibabaro mbonye hari imbere reka tukireke jewe nigaruki. Ariko ngo Imana iramuhindukirira ngo iramwitegereza ngo imwohereza umumarayika ngo amwongerere imbaraga. Namenye ko iyo abana b'Imana bari mu bihe bikomeye Imana igira abamarayika ba reserve baza bamanuka kugira ngo bongerere imbaraga abana bayo. Yes. Ishirira yambara Yesu yavuye amaraso. Na twasomye mu butumwa bwiza bw'uko bwanditswe na Luka. Ngo arasenga yareba imbere ukuntu bimeze. Ngo arasenga Yesu ngo avijuya bivanze n'amaraso. Bwa mbere Yesu yavuye amaraso yari ku musozi wa Lerono ngo arasenga ivyuya ngo bivanze n'amaraso. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ava amaraso Yesu. Ayo maraso yaraje gukora iki? Iyo birivuga ko yavuye amaraso avanze n'ibyuya mu gitabo cy'Itangiriro biza bivuga ngo abantu bamaze gukora icyo cyaha ngo ba Imana irabavuma. Iravuga ngo noneho mugiye kuzaza murya mwigize gute? Nishicuye. Yesu yero yagombaga kuva amaraso akaja mu byuya kugira ngo dukure uwo mufumo wa mbere wo muri Edeni ngo abantu bazarya bishicuya. Umuntu nakora ubuzima bwe busanzwe akava ibyuya ntibikaba ari umuvumo bizabera uko yambaye kamere muntu mubiri. Ariko umuvumo Yesu yawudukuyeho wo muri Edeni. Ubu turabana b'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Wava amaraso Yesu yaburanishijwe n'abacamanza benshi mu ijoro rimwe bose bamuburaho icyaha. Ariko ngo kubera impamvu z'abantu ngo baravuga ngo nabambwe. Hari abantu bashakishwa ibyaha bikabura ariko kubera impamvu z'abantu bakavuga ngo reka ngo abambwe. Nukuri bazagushaka icyaha bakakikubura, bakagushaka bakakubura, bakakwegeka icyaha cya nyogokuru kugira ngo ntiwere. Iyo bakubuze neza bazashaka kuntu baguhuza na sokuru wawe kuko kwanje bakamampuza na rushombo bakava kwa bifaranga kwa mushumba bakaba bakageka ibyaha bya rushombo iri. Yesu asifiwe. Yes. Yesu yavuye amaraso. Ubundi umuntu abaganga bari hano
ubuntu muzima agira litiro 5 z'amaraso. Yesu bari bamukubise yari yavuye litiro 3 n'igice. Yagombaga kwikorera umusaraba upima hafi 100 ngo agende urugendo rw'ibirometero 3 hafi n'igice, kandi yikoreze uwo musaraba ingata y'imisumari. Bari bayigize santimetero zirezire ku buryo iyo bayimwambikaga barayikubitaga ikegerana watewe ahantu bigahurira hagati mu bwongo. Hanyuma bakamwikoreza umusaraba ngo ugende ibirometero 3 n'igice, kandi yikorera umusaraba upima hafi 100, kandi ngo wikoreze ingata y'amahwa, ingata y'imisumari, ngo abyikorere bituma agira isereri yikubita hasi haboneka inshuti y'umwe. Ngo iravuga ngo iramutwaza umusaraba. Ngo witwa Simoni aravuga ati Yesu ndagutwaza umusaraba. Umusaraba wikoreye Yesu arawutuye hasi, ramuvuna arawutuye hasi gatatu kose. Ubwibyaha by'abari mw'isi, ubwibyaha by'abari mw'isi. Amen avuga Yesu ibyo yakoze, nawe ramubwita ijoro narigeza kuririmba yakoze ibintu byawe cyane. Amen avuga Yesu ibyo yakoze, nawe ramubwita wikareka ijoro narigeza yakoze ibintu byawe cyane. Umusaraba wikoreye Yesu warawutuye hasi, uramuvuna warawutuye hasi atukose ubwibyaha by'abari mw'isi. Umusaraba wikoreye Yesu warawutuye ngo ndamutwaza umusaraba. Ni ukuri dutwazanye imisaraba. Hari igihe ugera ahantu hazamuka cyane ukabona umuntu akwiye kwakirwa. Hari igihe uzukurikira umuntu ukabona ageze ahantu watere yari akwiye kwakirwa. Ni ukuri. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Hari igihe umuntu agera hano, hari igihe umuntu agera mu buzima bikaba ngombwa ko abantu bamwakira. Twakirane mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari umupfakazi w'iwanyu ugomba kwakira. Umupfakazi uramuremereye cyane. Hari indwara, hari abantu bamwe bakwiye gusengerwa, bakwiye gutabagwa n'amasengero. Hari ahantu umuntu agera bigakenera ko yakirwa. Yakira Yesu. Akirane. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waramwakira ukuri. Yesu yacikanye, izuba rigira isoni ryanga kwaka, riripfuka mu maso, rigereranga amasaha 3. Uko namenye ko izuba ntiriza riva, hazava Yesu umwana w'Imana. Cyo tumana abakristo ni bava mwisi. Uko nitwe matoroshi yabo, nitwebwe zuba ryabo, nitwe mashanyarazi yo mwisi. Abakiranutsi ni bava mwisi. Abantu bazaringagira. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Izuba riranga rivuga ngo nituva umwami yafuye. Izuba riranga. Nukuri abakiranutsi bakurwa mwisi. Siza kumwijima. Amashanyarazi azaka y'u Burundi n'Kinshasa no muri Amerika batamampu abantu basitare bamarana. Kubera iki? Tabara amashanyarazi yaka. Presence ya Yesu mu miryango yacu niyo mashanyarazi. Atukuzwe Kristo wa Nazareth. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Usalaba wikoreye Yesu warawutuye, uramuvuna warawutuye hasi gatatu kose.
Yesu ashimwe. Haleluya. Papa ya Kristo bavugira biki? Tuvuga amen. Tuvuga kandi n'amahoro tuvuga amen. Tuvuga kandi tuvuga amen. Haleluya. Haleluya. Tuvuga baduhana neza tatu. Tuvuga amen. Amen. Mara saba Yesu alipotoka damu. Ndashimye kuko Imana idutishije umugoroba mwiza. Ahuzamura ibiganza byawe kubw'ubwo mwami. Ashimwe Kristo kuvuga. Hashimwe izina rya Yesu wamukiza Satani. Hashimwe izina rya Yesu wamukiza Satani. Wakoze cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inshuro ya mbere Yesu ngo ave ibijuya bivanze n'amaraso kugira ngo dukureho umuvumo wo muri Edeni. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inshuro kabiri Yesu yavuye amaraso muri Yesaya 50 umurongo wa 6 havuze ngo abankubita n'abategeye umugongo ngo ndetse mbaheza n'imisaya yanje ngo bayafura ubwanwa ndetse ngo mu maso hanje ngo sinigeze mpahisha gukorwa n'isoni. Inshuro ya kabiri Yesu yavuye amaraso yo mu mugongo we. Amen. Ubundi esclavagisme yose yari santere ku mugongo. Iyo umuntu ashaka gukoloniza neza wagombaga gutega umugongo ukamuheka akagukubita umugongo. Nukuvuga ngo Yesu yagombaga kuva amaraso yo mu mugongo kugira ngo adukureho ububata bwose bwa Satani. Haleluya. Atukora esclavagisme yose yo muri isi y'umwijima. Twarabohowe rwose n'amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Inshuro ya gatatu Yesu yavuye amaraso n'uruziga ngo bakuruye ubwana. Ntabwo bigi Yesu bamugoshe na tondezi cyangwa ngo bamupfure na n'unyakanyabwana. Bariko bakurura Yesu. Kava. Ubundi muri Israeli y'umugabo yabagaho nta bwanwa kabaga agasuzuguro cyane. Yesu yagombaga kuva amaraso yo gukananwa kugira ngo abana bazamwizera, kugira ngo abantu bo mwisi bose nibamwizera bazokurweho gasuzuguro kose. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kurangiza munyakire muvuge ngo amen. Haleluya. Inshuro kane Yesu yavuye amaraso uko twasomye havuze ngo nimuze mundebe mu biganza ndetse murebe no mu birenge inkovu zanje. Yesu yavuye amaraso yo mu biganza kugira ngo dukureho ububata bwose, adukureho ubukene. Ibiganza byacu bigomba kuba ari ibitunzi bitunga amafaranga, bitunga ubuzima bwiza, tubeho ubuzima bwiza. Yesu yavuye amaraso yo mu biganza ngo dukureho umuvumo wose w'ubukene. Twakire amafaranga, twakire ubuzima, twakire ubutunzi. Gatanu Yesu
ava amaraso yo birivuga ngo mu kuva ngo muzakandagire hose ngo gahaba haye yagombaga kuva amaraso yo mu birenge kugira ngo aduheze ubutware bwose. Turabatware tubikoma ngoma mu bwami. Yesu ngo ava amaraso yo mu birenge. Haleluya. Inshuro gatandatu Yesu yavuye amaraso. Yavuye ngo yambaye ikamba ry'amahwa kugira ngo atweze imitekerereze yacu, kugira ngo igice cyose i centre y'ubuzima bw'umuntu, imitekerereze yiwe, direction busare y'ubuzima bw'umuntu ngo yezwe, twezwe ibitekerezo byacu, amaso yacu yezwe, imitekerereze yacu ihindutse. Nikujambo nyamagaruka mu Baroma ngo nuko mugira imitekerereze ivuguruye ngo kugira ngo mubashe kumenya icyo Kristo ashaka ku buzima bwacu. Yesu yavuye amaraso, yambaye ikamba ry'amahwa, ava amaraso yo mu mutwe we kugira ngo tweze ibitekerezo byacu. Izo nshuro zose ko ari zitandatu, asigaye kugira ngo dusoze izo nshuro zose ko Yesu yavuye amaraso. Yesu yari muzima yari atarashikana, hari asigaye inshuro imwe kugira ngo ashikane, hanyuma ngo byari itorero ngo baje bashaka kumuvuna amagufa, ariko byari byanditswe ngo nta gufa rye. Amen. Ngo bahagere dusanga Yesu yamaze gutekana, ngo bafate icumu barigira gutawe, ngo bamabashye Yesu ngo havamo amazi ndetse ngo n'amaraso kugira ngo twebwe itorero ngo duhera ko turavuka. Twakuwe mu bise by'amaraso yiwe, none ubu turabana boga n'Imana Data. Twakuwe mu bise by'amaraso yiwe, none ubu turabana boga n'Imana. Tuzahora turirimba indirimbo zikaruva. Uzamura amaboko ye. Tuzahora turirimba indirimbo zikaruva. Tuzahora turirimba indirimbo zikaruva. Akirisha muzima. Haleluya. Asifiwe. Amen.